nazionala, 2008ko abuztuaren 9 hil zen. Gu, berarekin mintzatzeko gogoz geunden. Hain izan da handia, haren poesiak Palestinako musikariengan izan duen eragina. Inoiz ez zitzaigun burutik pasako, film hau, haren hiletako irudiekin hasiko genuenik. لا وقت للغد لا وقت للغد. Nik kontatu behar izo dena da, niretzako izugarria da hemen egotea Alkazaban, justo kale honetatik, hemen ikusten duzuen kaletatik pasatu ginen 2002an, internazionalista batzuk joan ginenan bukataraino, eta fijatu nintzen existitzen zela Alkazaba, ez? Zinema hau. Gainera gero enteratu nintzen harremanatuta dagoela Baionan daukagun Atalante zinemarekin, eta, izan ziren, justo, oso garailatzak, hemen, zegoen interbentzio militar bat ikaragarria, hildakoak, denetatik, eta arrezkeroztik beti pentsatu izan duen hori, zerbait lantzea, zerbait egitea Palestinako jendearekin. شخصيا أنا من يافا لاجئ بالليل لاجئ بكبير تقريبا كل شعبنا لاجئين إن كان عايشين اليوم بفلسطين لسه لاجئين. Badakit etorri direla musikari asko eta musikari horien lagunak. Beraz, jende asko baita ere talde horien jarraitzaileak direnak, eta beste jende asko dakiena, hemen egingo dugula, baita ere Ramalan hau oso ezaguna delako antzoki hau, ez? Etorriko da baita ere zenbait ministro, etorriko dira baita ere gobernukoak, eta badakit hori, ez? Jende pilu bat etorriko dela, beraz, espero dut, jende guztia, unkituta bukatzea, ez? Bukatu genuen bezala, guk ere ikusi genuenean lehenengo aldia musikariekin Donostiko giza eskubideen zinemaldian. شو بعني لي المخيم؟ المخيم بالنسبة لي هو مش أكثر من مكان للانتظار، يعني محل بنستنى فيه لحد ما نرجع لبلادنا، للأراضي أو للقرى اللي إحنا جايين منها أو اللي أجدادنا جايين منها. Uste dut elkartasuna landu behar dugula modu askotan. Ez da hola bakarrik elkartasun politikoa, eta hori nik uste dut Euskal Herrikoa garenok ondo ulertzen dugula, ez? Badagoela ere bai herri bat bizitzeko gogoz dagoena, badagoela kultura, hain zuzen ere herri horri nortasuna ematen diona. Eta hori dena nik uste dut izlagatzen dugunean edo hurbiltzen garenean horretara bai, alde horretara, benetan irakusten ari garela herri batek daukan aurpegi. العالم ما بيعرف عن حياة الفلسطينيين، بيعرف عن أخبارهم السياسية ونقطة. شكوا الليل اجت بنت عربية بدها تعبر، حاولوها بعلم حالها بدها تكبر. بس أول ما طلعت فرقة الدعم، طلعت فرقة الMWR، كثير حبيت الفكرة إنه في هيك رفع عربي. لا حياة كانت تتقدم ولا تترجع، فيها نفس الظلم نفس الكراهية نفس. Hori da, nik uste dut, musikari daukagun abantaila, ez? Badugula hizkuntza, berezko hizkuntza bat, beraz ez duela jolase hizkuntzan egiten duzun. Horregatik ni betidanik defendatu izan dudala, ez duela jolase hizkuntzan abesten duzun, benetan komunikatzeko gogoa baldin bakazu. Musikari nik uste dut mundu guztia behar duela musika, ez? Eta musikariok hori da egin behar duena izuzuen ere baita ere, ez? Hori eskaini, jendea behar du musika, merezi du musika, eta horretarako gaudela. Hori hemen bizitzen duzu, hemen konturatzen zarela, musika ez dela apaingarri bat. Hemen musika beste zeo zer dela, ez? Hemen badagoela bizitzeko beste tresna ere bai, nortasunaren inguruan ere bai, aldarrikatzeko ere bai, beste lanabeza, eta horrek denak ematen dizu sekulako indarra, benetan sentitzeko egiten ari zarena benetakoa dela. متأملة تمحينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا بس حتى جيوش العالم كلها ما تقدر على الحرية والموقف شو محدود سجل الإنسانية للأطفال العالم حرة والمالي حرية. يلا يلا رمانا.
Soño mediterrano itxasotik, Mametal burro mearen gafitik, Jamalidea dina duen aitarekin, posible alda bizitza bereraiki, baietz beste. Soy Fernando Muguruza, un cantante vasco que ha realizado la película que vais a ver ahora en breves momentos. Fue muy importante para nosotros que la primera palabra de este documental fuera decir Mahmoud Darwish. كثير كان مهم لنا انه اول كلمه بتنطق بهذا الفيلم الوثائقي هي محمود درويش. Y para acabar, quiero decir una frase que estoy repitiendo en los festivales internacionales a los que estoy acudiendo con esta película. بدي اقول لكم جمله اللي عم بقولها في كل المهرجانات العالميه اللي فيها بعرض الفيلم. Allí decimos que la película no es nuestra, que la película es de los palestinos. هذا الفيلم مش فيلمنا، هذا الفيلم فيلم شعبي فلسطيني. Mahmoud Darwish, Palestinako poeta nazionala, 2008ko abuztuaren 9 hil zen. Musika mesteko eta elkartzeko Palestinan checkpoint rock, zubiak erakiz, Palestinan checkpoint rock. السلام عليكم. يلا يلا نحن نمشي في رمالة، يلا نمشي ونزوروا في العائلة والأصحاب، نمشي في فلسطين، فلسطين الحرة، نمشي في حفلة رمالة. يلا 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 رمالة، 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 يلا Izugarria da ze kapazitatea daukaten baita ere, naiz eta herria suntsitu berriz ere eraikitzeko.